Voditeljski par stavio je tačku na svoju ljubavnu priču koja je po mnogima bila najromantičnija na domaćoj javnoj sceni. Danas je osvanulo vest kako su poznata voditeljka Dea Đurđević i Mladen Mijatović stavili tačku na njihov ljubavni odnos, a sve to obelodanio je on na svom Instagram profilu. Poznato je da su Dea i Mladen dugi niz godina živeli zajedno. Evo kako je Dea svojevremeno pričala o njihovom emotivnom odnosu. Jedan od upečatljivih trenutaka njihovog odnosa bio je rođendanski poklon koji je Dea dobila od Mladena, zvezdu u svemiru čiji naziv nosi njeno ime. Voditeljka je tada na društvenim mrežama podelila fotografiju sertifikata uz opis "Onaj osjećaj kada ti on skine zvezdu sa neba, ponosna vlasnica jedne zvezde u svemiru", napisala je voditeljka u opisu slike. Tada niko nije ni slutio da će njihovoj ljubavnoj priči doći kraj. Čak je i sama voditeljka govorila o veri u ljubav za ceo život. Kada sam sa nekim, verujem da je to